basiya bunduki studio sibyo katurya show episode ya kanga episode ya 13 kiri mu ishyamba hariya hakuno ibi byose twarabibonye sangaho cyawe cyo byose twarabibonye analiza impaya imbere cyane abaje mu ishyamba babyita imikino kurivamo byabaye intambara ibi byose twarabibonye abo twarebanye kuva kuri rimwe rain producer analiza impaya ariko analiza mwe muyibona visual effect bunduki studio Forest. Amagambo dutangiranye hakuno atazagira umuntu uvuga ngo nkwe amagambo Forest. My name is Mupenzi. Jazina ryanjye banyita Mupenzi. I've lived in this country for iki gihugu nakibayemo 7 years. imyaka 7 irashize 3 weeks ago. ibyumweru 2 bishize umva amagambo hey filimi igarutse irenze kurusha na mbere. My husband came here with good intentions. Umugabo wanjye aje muri iri shyamba afite umutima mwiza. To fight the demons in yaje kurwanya amadayimoni aba muri iri shyamba na sekiburi bamo. this place. Nyagasani. Hey. And I have not seen him since. Gusa ikibazo kuva yaza sindigera nongera kumuciryera mama we. Mupenzi bisa nkaho yabuze umugabo we. Forest. Hey. Hakuno. Hey. Turacyari mu ishyamba. Where's my husband? Umugabo wanjye ari he? Where's my husband? Umugabo wanjye ari he? I love him. Ngenda mukunda mama we. Give him back to me, please. Ndakwinginze garuka shushu be. Give me back my husband. Washyambaye wansubije umugabo wanjye. I love him. Je umugabo wanjye ndamukunda. Please bring him back to me. Wangaruri umugabo wanjye. Oh. Mana yanjye. Ndakwinginze hakuno. Mupenzi bisa nkaho yabuze iki? Yabuze umugabo we. Ibigwi Fan Studio. Iyi studio nayo ni imwe muri studio ziri kubizamo neza muri uru Rwanda. Ntimugire ngo. Hey! The Forest episode ya 13 mbere yuko dukomeza nagira ngo mbaye itangazo mukore subscribe ndashaka 200,000 vuba tubyuzuze mitema kubita indi content ya danje nge na Soro bubu turi kubyigaho tubatamo mwishyamba barakwereka hari iri kwirukanka hey mwishyamba nonaha igitaraganya turacyari mwishyamba rimwe ishyamba turimo abarizi murarizi do paritse hakuno hey modoka yihuse sinzi ariko hari uwavuyemo dore yangoswe yacu peacemaker ngo nibucura mu bamotari do ngicyo na muzehe hakuno hey mwishyamba rimwe bari gucika mwibuka umusaza abana be bamaze gupfa mu kanya igitaraganya Jojo Police na General Benda bamaze gupfa mwishyamba yahise agaruka yirukanga igitaraganya kumbe ishyamba yirukansemo mwibuka icyo twabonye kigenda muri butu kigaruka hakuno mwishyamba bagisanzemo cyageze mwishyamba ni cya kinyamaswa bita soroba nimba ari ikinyamaswa nimba ari ikivampire nimba ari igiki director ni Soroba Nefi studio ziba zateguye ziba ari nyinshi assistant director Habimana Amadura simumuzi Amadura muramuzi makeup artist Mico the Art turacyari mu ishyamba rimwe rep filime witonze tuvuye aho ngaho tuvuye kuri bariya tubonye bacika tuse niwe props manager ses props manager bisobanura iki Soro hakuno njya nsana nanjye nazo kwereka mu ishyamba hari undi waryinjemo wa mugore twatangiranye mazembe kasa mutwe niba yarasetinze yaradesigninze set ibice byose urebe hakuno filime witonze gake bucece mu gace haruwaje hano hey haruwaje hano wa mugore twatangiranye bita nde Mupenzi yarari hakuno Mupenzi yaje hakuno sa nkaho nawe Soroba Films Soroba akaba yari hari imirimo yose director iki executive producer nginagire hano mukore subscribe share comment iki n'iki do Mupenzi
My husband umugabo wanjye into this forest. ari muri iri shyamba. He has been missing for 3 weeks now. Amaze hafi ibyumweru bitatu aburiye You mu were iri shyamba. with me? Ni bitatu ni bibiri gutyo. To keep me safe. Yes. And we Rero mwe mugomba kunguma hafi kugira ngo mundinde. do not leave here. Mutaza kuva. We have found him. Nkuko nanjye ntari buhave tutaramubona. Yego. Unasikia? Urabyumva mwana Nasema biravuze. kwamba Aravuze ngo tunaenda kutafuta bwanake tugiye kujya kuzana umugabo we. Uranyumva? kabla ya kutafuta mume wake Tutaramubona umugabo. mpaka tumpate, si ndio? Ni mpaka tumubone. Okay, twende. Tugende. Tutaramubona kuva muri iri shyamba byo nago bivamo. Hey! Binjira mu ishyamba. Icyo nzi cyo ndi kubona abandi bapfu bagendamo hano. Kumbe mu ishyamba. Dore Dumba. God. Mana yanjye. God. Mana yanjye. I don't know what to do. Sinzi icyo gukora byacanze. Evil it is plain. Gusa ikibi kiri muri iri shyamba ni kibi pe. And I know you're testing me. You are testing me. Nyagasani ndabizi uri kungerageza. Uri kugerageza kwizera kwanjye. Not alone. I need your guidance. Nkeneye ubufasha bwawe Nyagasani. Nyobora. Can find Nyereka inzira nkwiriye gucamo. Then I'll be safe. Everyone will be safe. Je gusenga. God, I trust you. Mana ndakwizera. Ndakwizera. Hakuno. Ati wa mana we ndakwizera. Nyagasani. Hey! Ure filime witonze. Gake gake bucece mu gace. Kumbe ibyo bimaze kuba ababinje mu ishyamba. Bisa nkaho uyu mugore aje kureba umugabo we. Umugabo umenya rinde? Menya ari Dumba. Hebe. I'm too hungry. Ndashonje. Not continue to go into the forest. Kandi tugiye muri iri shyamba. Sinajyeho ntafite icyo Go kurya. back to the car to get We subira ku modoka ugende muzana ibyo turya. you and we will wait for you. Twe turaba tugutegerereje hakuno. Va mwana. Kwa gari Jya ku modoka. lete chakula Ugende uzana ikintu cyo kurya. hapa. Twe turaba turi hano tugutegereje. Haraka basi. Hano harimo umusobanuzi muri iyi filime. Okay. Cyazo se ko numva nawe. We. Re filime witonze gake gake bucece mu gace. Hakuno. Hey! Urebe filime witonze. Sasa barakwereka hakuno. Mu ishyamba ro twabonye wirwa agenda muri wana umetiye mu kedo. Afite ubuhirido. Ari muri wana ume y'umweru. Yambaye ingwe. Rewe ari mu ishyamba. Bari mazenguruka. Ishyamba. Ishyamba rimwe yuwe nimba ashaka iki muri iri shyamba umenya. Ino baramuzi. Umenya iri shyamba riyoboje inkoni. Ariyoboje ubuhiri. Ishyamba hakuno. Do. Uyu nimba bazenguruka muri iri shyamba ashakamo ibiki do. Turagasura dodo. Hey! Araza atangira guhunahuna nimba ari uguhunahuna nimba ari ukureha. Shewe! Dore tayi. Dore tayi. Iyo byamucanze. Where could he be? Ese ubu umugabo wanjye ari? Husband, he's still out there in the forest. Umugabo wanjye aracyari hariya mu ishyamba. Umve. Gasani. It has been 3 weeks. 3 weeks. Ibyumweru bitatu kwe. Messaged Ibyumweru bitatu. to communicate at all. Tutavugana. Still out there in the forest somewhere. Sinzi. We can't stop until we find him. I don't know where he's gone, but I'm not leaving this forest without him. Ati ntabwo twavana ngo tugende mpaka umugabo wanjye tumaze kumubona. Looking. Sinzi. Have to keep going. Tukomeza kumushaka nta kindi dufite gukora. Turakomeza tumushakashake. Hey! Cyega cye bucece mu gace. Urebe. Mu ishyamba rimwe. Kumba bari gukwepa nabo bakomeje gukwepa ibyabo. Hakuno bakugerano. Mzee, kwa nini tunakimbia? Muze turi kwiruka ariko tujya he? Byagenze bite ninde yapfuye? Urebe. Tulia mtoto wangu, tulia. Va mwana wanjye. Na mimi sitajua ni kitu gani kinaua watu. Sinzi ngo ni igiki kiri kwica abantu. Unayo kabisa. Sinzi ngo ni igiki muze byamucanze. Bari nyumbani. Hariya mu rugo. Watatu. Abana batatu. Tayari aisha kufa. Tayari bamaze gupfa kare. Bamaze gupfa. Mwenye kwa na waua, sijue kama ni mzimu. Sinzi umuntu wabishe. Nimba ari umuzimu. Sijue kama ni mtu, sijue. Sinzi nimba ari umuntu simbizi nanjye. Cancanze. Ni mushamba. Hakuno. Hey! Kiri kwicara kiri kubabwira ngo mwicare mwige mwebwe. Mureke mbigisha uko akazi gakorwa. Ko kajagari kandi ntago mba ngashaka wowe. It was me. If I was lost in the forest,
He would come and find me. icyo nzi cyo I know he would. He wouldn't stop looking. umugabo wanjye azi ko ari nanjye uri muri iri shyamba nawe ntiyahagarika kunshaka. We must keep going. rero dukomeze tumushakishe. Him. dukomeze tujye kumushaka. gasani byabaye ibibazo, ibintu byabaye ibindi hakuno. Thank you. sawa urakoze. hakuno Let's keep going. kadukomeze tugende. sana aribi komeje urugendo. filime witonze, gake bucece mu gace. turacyari mu ishyamba rimwe. aba byabacanze Chenye nilikuwa nataka byose ikintu nshaka kimbia na ile gari. Sasa mara hiyo unaona gari nakufa. Kwa hiyo inabidi urabona iriya modoka n'ubundi yapfuye ntituri buyigende mjini. twirukange n'amaguru mpaka mu mujyi. twagiye mana yanjye musaza biramucanze ariko ibaza ikintu kigusohora mu nzi wawe. Tena mmoja alikuwa na rafiki yake alikuwa kumtembelea na huyo rafiki yake anakufa. Sijui nitasema nini kwenye polisi. Sio uragi polisi umuntu arayibwira iki dore. Sasa nitasema nini polisi kweli? polisi ndayibwira ibiki? hari umwana apfiriye mu rugo iwe. iki byose mwabibonye. Wewe gasani taenda. Tunaenda pamoja? tugende. tugende. Unachunga sana. Kwani sijui chenye wowe ukomeza ugenda ucunga naribi urumva. none nanjye ni mtu sijajua kabisa. wabona umuntu wabona ikintu. Sasa tufike mjini. icyo mpfa nuko tugera iyo tugiye. nta kindi nshaka dukizwe n'amaguru. ikindi cyabaye bakomeza urugendo mu ishyamba rimwe. turacyari mu ishyamba. filime witonze. gake bucece mu gace. ako mwakoze subscribe dodo. mu ishyamba baragenda bagwirirana ishyamba bari kuzereramo. ishyamba bari kuzereramo. hari uwatoraguye akana mwibuke. abo twarebanye episode yeruka hari uwatoraguye akana n'ubuhiri nyagasani. La reine de la forêt mwamikazi w'ishyamba do. wa musaza encore la sacrifice. nanone nkuzaniye igitambo. C'est là. musaza uri hakuno. La sacrifice. dore igitambo dore ubuhiri hejuru y'akana. kakana nta nubwo karaba igitambo mbuga. akana byaragacanze. Faire sacrifice. Je vais faire sacrifice. mbega igitambo cyiza nkuzaniye we. garacyari gutanga ibitambo mw'iri shyamba. uyu musaza ubundi niwe wateje imyaku n'imikoshi mw'iri shyamba. akiraho kumbe dumba nawe umugore yaramubuze. umenye umugore yaraje azi ko dumba yahukanye. dumba yiziye we Hello. jewe dumba ari hano ahura n'umugabo dore imitsi dodo. uyu mugabo yahanzweho byo. jewe yagasana. ikanga Brigante, la reine de la forêt. kumbe hakuno ugiye kwica umuntu akiraho hari uwavuye yakizwa n'amaguru. kumbe wa mugore wa dumba na babandi bageze hano. kigabo gise kiruka cyari kigiye kwica akana nyagasani. Who on earth would leave a child here? mana yanjye batoraguye akana. dore akana we. toraguye akana ni mukadumba. hakuno toraguye akana bamwita mupenzi. akana hakuno habuze gato rimwe ritanga biri kigabo cyari kigiye kukica. iyo batahahinguka. bya bindi Imana ireberera intuzo idahumbye. Imana ireberera imfubyi ntihumbye. rebe filime witonze. gake bucece mu gace. ishyamba uyaje kwishakira umugabo. icyo atazi nuko iri shyamba kuryinjiramo tubiha biri simple just like that. ariko kurisohokamo Let's leave before gonna cost your life kabisa. biba ari birebire. after the child. Let's move, ouais. kaducana gake sinzi n'iki byose. gasani ishyamba turacyari mu ishyamba rimwe. kumbe mu ishyamba mwibuke iri shyamba barimo ni benshi. gusa mwibuke Zayirwa nabo yabonye umwana umwe. Hapa mfanya nini hapa? wowe urakora iki hano? You don't look like a demon.
Unafanya nini hapa? Wewe kwamba udasa na madaimoni. What are you doing here? Unakamata hali hapa. Urashaka iki hano? What are you doing here? Sasa hii unafanya nini hapa? Wowe urakora iki hano? Bose nicyo kibazo bari kubaza. You don't look like a demon. Kwamba udasa na madaimoni. Are you a demon? Uri daimoni? Hali hapa mzee. Mzee urakora iki hano? Wewe unakamata hali hapa mzee. Urakora iki hano mzee? I don't understand. No. Please. Uretse kugenda ariko ndakwiyamye. Ndakwiyamye ahita yikomereza. Hey, come back. Come back. Gira. None se Dumba biramucanga. Ako noneho ibyo ndi kubona mwiri shyamba nagahoma mu. Demon at all. No. Byo ndi kubona muri iri shyamba kari birebire. Re filime witonze. Cyega cye bucece. Bari abaginga bambuje kwicira umuntu. Mugabo yari afite gahunda yo kwica umwana. Mupatatu. Uri mushenzi. Tinga mufa. Emwe yenderwa mu isoko ugatonganya inzira. Ungaye. Mugabo yaje hano. Kari mupatatu. Abashenzi banyankaragata. Uriya muginga nyankaragata. Bujije kwicira umuntu. Nitamufanya sawa unga. Ngari abo bashenzi. Uriya baginga ubundi wagenda nkabicaribo. Subira inyuma turacyari mu ishyamba rimwe. Kumbe ishyamba Dumba ririmo. No. Dumba ari mu ishyamba. Kiraho. Hey! Kiraho ariko nta kintu ndi kumva. Cyabaye nyuma wa mugabo. Yesu Kristo we! Wa mugabo ari wambaye mwana mume. Hakuno. Gasani. Nakubwiye ngo ibiri muri iri shyamba byo ntibisanzwe. Isi episode ya 13. Sezo ya mbere nago bizatinda umuntu akayisoza. Hakuno mu ishyamba. I think it would be best if you stay here. Look after the baby. Ikize wagumana ukareba umwana. Yeah. Take our water. Fata n'amazi. We'll go on, but we will come back for you. Twe tureta tugaruka tuze tukurebere kambanze je gushaka umugabo wanje. Hakuno. Bambwiye ko Dumba akunda abagore wabona yaragiye mu bagore. Umve. Hakuno umugabo yasigaye hano n'akana. Sigaye hano n'akana. Kuna kupanda na kushuka. Tangira kuririmbira akana. Kutereza siyo kuanguka. Tangiye kuririmbira akana. Maisha ni mulima, kuna kupanda na kushuka. Filime witonze. Kushuka kutereza siyo kuanguka. Toto wa mama. Cyari mu ishyamba rimwe. Kumbi ishyamba rimwe turimo. Do. Hey. Kiri mu ishyamba. Hey. Cyari gushika. Do chaboy. Kaho. Gasani. Hakuno. Bebe. Filime witonze. Ugoragira muri iki kirere kikijima. Ubundi ngo shitani ngo yigishwa n'abagore ukuntu ubugome bukorwa. Mugabo hakuno nawe akiraho. Hari abamuguyeho do. Asifiwe kabisa. Bana. Peta kusaidia. Mugabo hakuno n'ubuhiri bwe yifitiye ubuhiri. Hello. Yewe. Vipi? Imeze bite? Mzee. Tulipotelea hapa mshamba. Unaweza kutusaidia kutuonesha njia kutoka hapa mshamba? Watuma bari ukatwereka inzira tuvana muri iri shyamba. Uyu musaza w'inzira arayizi. Nimba ari gukaraga ibiki, nimba ari ibiki. Mzee. Haongea Kiswahili? Ntabwo uzi Igiswahili.
dore isura ukuntu umuntu akureba indorosha ugahita uvuga uti icyo nzi cyo tu mureba nabi muzehe watuma bari ukadufasha hausikii Kiswahili ntabwo uzi Kiswahili de la forêt de la forêt mimi nasema mnamtafuta reine de la forêt de la forêt mwamikazi w'ishyamba muramuzi njia tu twe turashaka inzira mnamtafuta reine de la forêt hapana mnatafuta kumuona hapana umwamikazi w'ishyamba mwaramubonye wapi Dumba we Dumba yabaye Dumba yawe Dumba we Dumba yabaye Dumba Dumba ibiti byaramuheranye tarajya kuri bakiri kwiyamagazwa Dumba nginagire cyabwe wa mbere kiramutwara mukadumba kibyita imikino baramutwara wa mbere yewe Dumba we Dumba mambebe Dumba yabaye Dumba nibaonyeshe la reine de la forêt sisi tunatafuta njia bana ase muze watweretse inzira acha nikwenda naonyesha fata ubuhiri muzehe fata ubuhiri arabanza sinzi ibyabusize mwamikazi w'ishyamba fata ubuhiri neza yitonze sisi tunataka umtusaidie tuoneshe turashaka utwereka inzira Nyagasani do tulia tuza muzehe tuza wiyagara muzehe bikangamo uyu musaza ubundi ibi byose niyo wabiteye niyo wagiye ateza akavuyo n'akajagari hano muri iri shyamba wacha nikuonyeshe mugende se mwabajinga mwe mwumva imbere saza we nta kindi kimuha mu mutwe ni la reine de la forêt umwamikazi w'ishyamba hakuno sina bahati sina mungi kwa sacrifice cyo chaka ni igitambo ngomba gutamba do yasaze yayagaye yashushe mu mutwe sita bapata tena bana mikimbia muzehe byamucanze turacyari mu ishyamba rimwe reba filime witonze gake bucece mu gace kumbe mu ishyamba waba abasirikare bacu hakuno buri umwe ari gukizwa n'amaguru tinda bagutamo nakubwega ibiri muri iri shyamba noneho ntabwo bisanzwe bimaze kuba byinshi noneho hiyongeremo n'ikindi kigenda cyambaye wanawumetewe muke kigenda cyambaye ikariso hakuno wavuye ahirimanga inguka kuri Dumba cariruka ahinguka kuri mupenza mucarirukanka mupenzi biramucanga ni ibiki biri muri iri shyamba ibaza umusirikare ufite imbunda ari gukwepa ukaguma wiyicajwe aho ngaho sinzi do Nyagasani yaje hakuno uyu biramucanga mupenzi byaramucanze do Nyagasani reba filime witonze gake bucece kiraho yewe nunda muco yirukanka akizwa n'amaguru nakubwe ngo bazi ubwenge icyo bamaze kubona muri iri shyamba ntabwo ari ikintu gisanzwe se ni iki kiri kujya mbere What kind of a place is this? ubundi ni ibiki Dumba we Where is my husband? umugabo wanjye ari he What happened to him here? ubundi hano hari kuba ibiki Is this place full of demons? Is this magic? Is that a ghost? ubundi ni abazimu gusa Didn't he hear me? Are you deaf? Gasani Come back! wagarutse ariko wamfashije Nyagasani uyu nawe akiraho kugera hakuno biramucanga nakubwiye ngo mu ishyamba ibintu byabaye bindi karabaye mama we gwe birabacanga bose noneho umuntu uri muri iri shyamba filime yajya yaryoha bose dore ngo zirabikaragiraho zikabafungiraho feri Nyagasani haya ntibwatinze do reba filime witonze sawe cacako nta kintu numvise imbere ye
ahura na wa mwamikazi w'ishyamba, mwamikazi w'ishyamba. Do nyagasani, kumbe hakuno barakwereka musaza wa nyambo nawe ari kwiruka ageze hano. muzehe genda kigoryi, umusaza w'icyo ashaka ni ukwica gusa. umusaza ni rukaraba nkaba, washaka gukaraba amaraso. mwibuka uyu nguyu igishyitsi cyamushise mu nda, nta kabaraga nta n'iki byose. Warana mfite ibintu by'imikino nje, nari imikino mfite, reba isura, nara njyana imikino mfite. muzehe yarakaye tangira gushota umuhungu hano. umusore nta nakabara gasigaranye, n'iki byose byabaye birebire. reba filime witonze. toka wowe, toka se genda, toka kigoryi we, genda gwirirana. muzehe mu ishyamba nyagasani. haya muzehe ari kwitotomba, ibyo birabaye. hakuno ishyamba rimwe, kumbe papa w'abana nawe amaze kuburirwa. umwana yamubonanye umusirikare rimwe, ntiyigeze amenya aho umusirikare yamurambitse wamutoraguye. ni kiriya kigabo kirwa gishaka gutamba turiya twanamo ibitambo, sinzi. reba filime witonze, irimo agenda hakuno, arimo agenda kugera hano. reba filime witonze, bonye icupa ry'amazi. ariko muba mwaributse ko muri mango 4G ujye ukavuga izina soroba 3 baguhereza simukadi ya interineti ya giga 40 ingahe harya? giga 30 kuko yewe nyakubahwa nyagasani, nyakubahwa yewe. Do you speak English? uvuga icyongereza? My husband. umugabo wanjye is in the forest. ari muri iri shyamba amazemo igihe. You've seen him. He's tall. Ni umugabo muremure, he's got a beard. afite ubwanwa bwinshi cyane ukuntu. Do you speak English? basi uvuga icyongereza? uvuga icyongereza cyangwa barahuye? umwe yabuze umugabo undi yabuze umwana, biramucanga. Nipatie watoto wangu. Chaka bana banje, nawe depression iramufata. we mimi nakwambia mubwiza nipatie watoto wangu. Chaka bana banje, to wewe nipatie watoto wangu. Chaka bana banje karabaye. mereza abana banje uyarakwepa. uri mwana ari gukwepa ibye. mwe mwikoze ku iduka ryose rya mango 4G, ugende wake simukadi, ugende uvuga promo code yitwa soroba 3, baraguhereza simukadi ya mango 4G niyo giga 30. si ku buntu, watoto wangu ubuntu bundi ukirira show. mugereyo murebe, ariko mwasenze Imana mu buriki. Mungu wangu, mana yanje, nitiri kuomba nipatie watoto wangu, ugakatara. Sasa narakwinginze ngoma abana banje kuneza urabyanga. Niza kukuomba ubu rero sinzongera kukwinginga. nataka ikintu cyafite watoto wangu mipe. Icyo cyaka n'abana banje. Cyaka n'abana banje njyewe nta kindi cyaka do. nyagasani, turacyari mu ishyamba rimwe. none ibirimo byose byigumuye. Dumba we, Dumba, where are you? Dumba uri hehe? Dumba yabaye Dumba. Cyawe! Cyamufashe. Filime turayisoje episode ya 13, tuzahure muri episode ya 14 ejo bundi. Filime nuko tuyisoje. Mukore subscribe, share, comment ibintu byose.